Faudok Fauzin Yadaba fencing Indo Myanmar Ngomkai the Karagani Haina, Home Minister Amit Sana Fongdokre. Kilometer listing Maga Chatrukani Fogumdo Sangba, Indo Myanmar Ngomkai, Atuba Matam the Kava Haina, Warep Laude. Indo Myanmar border fencing Nintina surveillance Taunaba, patrolling Lambi Ama Yauna, Indo Myanmar Ngomkai Asi Karagani. Kilometer Tara Sangna, Indo Myanmar Ngomkai, Tainariba Manipurgi Moreda, fencing Kava Lode. Hybrid surveillance system, HSS na. Border fencing Kanaba pilot project Anigi Tabak Pakat Pahaure. Hariba hybrid surveillance system HSS is Naduna, Manipur kilometer ama Amasung, Arunachal Pradesh kilometer ama Karagani. Manipurgi Indo Myanmar kilometer kun Kavag Ayaba Fongle, Atuba Matamda Hariba kilometer kungi, Indo Myanmar Ngomkai Asisu, Kaba Horagani Haina, Home Minister Amit Sana, Mahaki X account of Fongdorli. Ningsing Bayabadi, Chahi Lisang Sina, India North East Leriba, Mizoram, Nagaland, Amadi Manipur, Yimlo, Nariba Leba, Menmarga, Community Manaba Muyukaya, Chahi Lisang Sina, Changtok Jungsin, Lalon Itik, Donadona Lagli, Amadi, Handaktasu, Indo Myanmar fencing, Kavagua from Haudorapa Matamda, Mizoram, Nagaland, Amadi, Manipur, Kondariba Koki, Amadi, Nagari Community Organization Kayana, Ngomkai Sambal, Kabayaro Haiduna, Fongdokpa Lake Krabani. Asigumba ating bakaya laying a cherek asida, Union Minister na Mahaki X account the Fongdor Libawa from Asida, Yumdang Nariba Lebak Anigi Marakta, Kari Mari Lenabagino, Natraga, Inda Lebak Manungi, Sashanda, Kudong Chanaba Paikalapa, Afaba Kontang Oigada Ribra Hibasi, Ajoba Wahangama Oiregli.